me de Bernard nyakwa kwaje car me three friend pada se ni kwaje car minim nipa bo sa na minim nipa kum eno twa to so na ye me yapa me remfi da wasase so kisa me yesa me ne abodam fo nkasa mo sa ma me wa abodam mo sa wo ye bodam ni wa bodam ana se kom na de no wo pay attention wo social media ko didi na se wiase mo so sa wo so be trans no fa wo gu obi animu ase ana waka samuya ya to obi so because of sika wo be didi onyankopon na kasa eno be kasa wono so hu no honhom wo nyame nipa wo ye honhom nipa ene na no honhom no daada no honhom na ni afira no honhom na ni hu na de me trafidie so aka chemo se Bishop Benanya ko yare ye ebro 1 year na me hu no manfa mani hu no da na manu aduane ade aduro akwakogum with that time 4 months me de koma na kuno se me kum nipa kra na Bishop nipa kakaka 10 gram say wo de ne kwaje ade aka Romeo ka etimi ekum nipa ka nya accident enye ye bium ka wankasa wotimu kra no a wo bonyame mpaye se ba bia wo kɔ no fa nkoduro no ka na mde ne koje ene na me so me sabe me agimifo papa ene tese me nim nyansa ne tese nyankopon abo me no de na wa ya dwuma hu no enka anti ajapade akesi a enkrofo ye me de me mpabi Rove ka nya ajapade efie wasi fie mountains o se kan sen akesi me fie ni efe ena ya odaachi na nya ka ene pemu a asa asai ntime se me fansa na omo ye me no omo kansam ya gu me so no satam na me sunti no mentimi ama out me kasa me ya no ntimi ya sorry said that time no na me rehu ntino mentimi ama ya no tinya mi na me kum Bishop Benanyako okay ntwa to so okay edi ekwa na beba obi timu a obadwen sebi ona ukum no wo no ye osusu se die na beba enipa timu a ye badwen se wona ukum Bishop papa enye obi na badwen se na me kum Bishop eye sa na wo ye krom ha just a celebrate bian celebrate bi wu pre yeso obi na ekun okay na mono se ya na eya me nwanwa se asofo ene adifo ne wo ma so wo ye honhom adwuma no se adenti na motwe me ye kum nipa ni wie ansa na maba out denta nipa no ebe kum nipa no muntimi nye no na mungu nipa na nimu ase na tasa mo bua bone mo fua bone so eye enya me nko a ene ade to me so okay sa na tie minister bi wo pe enya mi wo sinini wo pe enya mi wo enya mutumi chasa celebrate bia obi a we o mama bia no owa ni wo enya normal enya nyame na afre no obi ena kuno wow na mo hu sa na mo ye din na nipa no kunu wie so amoso mo ye bone dachi mo so atemu nso wo mo ade a wontimi nya na obetumi ase no de ka hu se Romeo de ye wasase so nyina atemu wo ho na twese nipa wu preko pe na wo na chi no atemu obia bebu natan wose hwa mereba ntami kita makatua me de betua obi bia se ne onwuma so tie so wanwuma ye owudi a wo betua oka Accra FM number bisaw enti DIDNT ena sese ba na sa celebrate wu a enti nka me daso ye me kaya ye na me wu ya won be ka ho asem ena Bernard wu ya enko won be ka ho asem dabi ana Bernard na otwi truck ena wu ya obewa be ka so bi ne kun dabi enti truck ni wu a won de sabe onya nipa obi a otwi truck wu a onya nipa chasa gise obi a waji din pe gise obi na ekunu nyina ne se ma se de motie nyina no enye no kre se ono ne kum Bishop na chese o kum Bishop na what na taxi mu e de achini krum o kum no agiden enti mo amote sa ansem ni nyina no ma Christiana Awuni si yanka nchire mu nyina se eye mogo
Say onu ne kum bishop a enka ntimi kura nkwa yi na se. Say onu ne kum bishop a enka yi na akose kura no nka ntimi nko. Nti mo atisa ansem no mo end video no. Why do you do that? No, that is not fair. You don't do that. You can't. Mo say you have to pause it or end it. This is bad. Enti abusuafo ne nyina ne say asem no enye no kre. De mati bia no enye no kre. De mati bia no enye no kre. Ejiri say asem no de ma de obeka na waka no. Menim say foforo obi on because de e was say wo kan na wabeka wa be kire mu no. De maka no nyem na mku bishop. That's all. Enti madofo na mo wo ayi maame no comment so na mo kese me omu di matem ni nyina no mesrem a enya me na mekum bishop maame no wabodam wo ye bodam maame no wabodam o ye bodam ni depression ne ho minnim ba bia wo nenam minnim ba bia wo because wo no sabe wontimi hu se mini bishop midi mani we mini kohia we hu bishop na 1 year krapa ho na be ka chem say 4 months ni a me ye aduane de koma bishop na me de kun no na obofo ka na ode ma mentina me de akwaje ne kra me de ne kra akwakotoka we ani wen asem na yo ya eya me yawo yeah ma me kasa na nom se me kasa me mra out me fanza me kasa no me shada na me ye din na se mre na ade no ho beba and this is the time. Amen. Yes. Enti abusia asem ni gina na waka no enti sa ye move away from that issue na ye meka asem foforo ye wie bishop ye sie na wie ye na ye wie akwakoda say Christiana Awuni me kum na sabi ye say saman wo ho yeah obeba yes ena won susu a ususu say on ne kunu no susu no say woni mo bi a waku bi a say ye mfa ya no na kan ye report no ne ya chi no na oti ba bi na so bi aku bi na oyi bani dia say ne na say wakasa onye serious ko woni mo bi a waku bi na ontumi ma ye chi no report no dia na no dia wo so good citizen na ye no ewe nti abusuafo asem ni na mam ko chira fru no ka che me ho say me say bishop kwame akọ say yesi me na makum say me nim wo yi bia enkoda din o enkoda din yes na me suffer jamachi wow enkoda din because owo eya so obi ku pa eya enti kumi bi mekai wow kumi ma me nta o ka say mo nyina yes mekai na me saka bi wa onim se ne yekum nipa say wona okum na yes mo nyame wow ma abetre asem no me kwa me ya emotion please ask her was she dating bishop and also obisa like seriously o say wo nti wanya yi no o te ase anko be yi no but oni ho ide enti me yi ano a je na wo benya firi mu say bi on person hu no kura no hu no kura wo be ye den ba ko bisa no no ni asem no we so say your friend Gbadagbo Divine, she's looking beautiful. Naslord, I say God be with her. I'm watching you from Tadi FM 99.1. I'm DJ Naslord. All right. Benny, I say true definition of beauty. The best is always from the north. Randolph, I say is she married? Obusa say wa worry. We yana. Randolph, mommy busa so be ware na obusa question. We say is it true that she was dating? Okay, near kind of that. Watching you live from Nkuranka, no. I say please. Eastern region. Okay. I say please. I want to be a very good person in life. This woman is bold. I like her. Mary Nyako say she's looking beautiful and nice. Nanekuya, I'm so proud of you, ma. We to say, boy now ubisa so be waro no say I say yes. Randolph so be waro. I really like her pa. We to say a friend Ghana man. Nana tell Awuni to forget everyone. I want to marry her, or she should give me her daughter. Or so waro anafa bana mano. We to say a frank love. Wow, she's
she's my crush, beautiful woman. Ibrahim Seydu says, so pretty, all the best, mommy. KB said, I love her smiles and laughter. She said, I need your contact. Okay, inti, mommy, opinion be a the message be a bremi. Ewo, your friends, WhatsApp no so. Or say, a seminar, my American toast no. Said ye, uyi anono. Mpanyinfo bi tie o sisi yi na ewie interview na mema ono nkasa na opese o se eyi obu bebi na mihu ha meka na otwim but o se nipa so etoda wo kan se ma hyema de se utiem na opese wo san sisu biem na o clear ma obi ahu se wo Christiana Awuni a wotia no unsa eni Bernard was science so na mpanyinfo bi tie osisi yi opese o te asem ne because one sa mpanyinfo na di sa asem no wachi nye pen nti opese o msa tifi wa no sai clear sa issue no bi ai message ni ni o ye panyin bi wa ban mu na mpese no ni dintia yeah message so se mensani nyam na mekum bishop no ma me no na de sa asem no e hye ni patrim yes obeka ye no se no obesi eka asem no poto no ena nkrofo fa na sa but nyame ena mekum bishop mensani minim ni wo no bi oyare che pa na ma me na asem na wo ka se kwan ya me fa so kum bishop no kra no wo ya badwen ba sebe wo ba da so wabodam mebe 1 year papa no yare ye metimi asisi dua se me fa man fa mani ahu no ya kase ofon so me bisa omo te sen wa ma mehwe no kra no do wuye na na 4 months wo wuye no within 4 months me di aduane a obofo ama maduro se me fa nkoma no abra me ji ka no kra na papa no nyare o ache papa no reverend obofo ma me ka no na papa no na bishop nyare awa baba yarea was within 4 months ni amen hu no men ko wo se obofo ma me aduro bi se me fa nkogu aduane mo e ma na Ghana fo nyina ma bisa me amede ne kwaje ka owie kra wasase obinim enekun because obinim hu se na omutwa sini bi omna obinim ne twa e wona sori e wo kumase okay nti se bishop koto ho na obinim de ne nsa ato sa sini no poster no na okofa beto ho se bishop e ma no kwan ko obinim ho na obinim akoma na die bi amene which is why they could me and not bishop obinim ne kun tina se ma me na nkasa no na dwen na ho enti me kasi si dua se bishop wo no minim ho bi ya mishraw nyam nam kun na wo se okwa yie na sesa na wugina na mu no ho no de na wo kan ye me ka se kwam nyako me nka bishop ben nyako ne dia ka se kwam nyako yes ti me se kwam nyako se wuwoi se Christiana Awuni mimi nim ho bia enyam ho wasase so ma mimi ni dada sani empesa woko no ma me so me nkobi yes sanam kan asemi mu yedu pa o yes wow ko mimi nkum nipa asai metasam mentan nipa adi Awuni mo bo na ense no yes mintimi mo nipa me yede kokum ena kum nipa so kan ya ne ya de nse atemu no da ho no de ya nwene ho atemu da ho ma ya ni esi twase nipa wu prekope owu achi no atemu ewo ho yes na susu kruwa na be susu ama o yonko no eno na Nyankopɔ so be susu ama amen abusuafo eno anu no wakle waka asem no wasasi su biem achinyenti ene yasasi asem no su biem ene empanyfo a etia omse onsansi su biem no wasansi su biem se bishop nyako wuo no oni mo hwe na ono kra akogina mu na se ka se ono ne kum na bishop na nkasa no na me sofo ho bishop na nkasa ne ndili nti no yenja de aka ne manyame ene saman no se saman wo ka kra no me no background de ono kra ka se ma me nkasa na me se meka wawie yentwa so ma o business bi a o yesesi yi a mu movie se me akofom kakra yi o business bi si wani so de na wo ye business le bebre okay bebre na me pese me ye okay o pese wo ye yes na so ye start nam kwan so okay eba
may within this year. Okay. About ending of this year, then DBI Nice. And a Juma bin Swa. Ah, can was him. Omename, Mahu no. so Then boy, in Sassy. Okay. Ton Sassy, Omusia dying, ye be bias, I say no war I'm a summer boom road. Okay. Omusia to Susu. Okay. Face dying. So do when this kind of precopes or fan of boom, the aquatas into two Susu crack. Your man 1 year. By 1 year, no tree. Wow. Now, the aquaji was come. On be papers, I be biama. Genuine, maybe family. And I'm back because once another corner. Ode obeka mo hasem akire baby omo nti se obi tu ana mo na mo na chese ma na da no but udi ani mu so na chese ya de papa nti eye me ma hwehwem akom adom squad mo hu se eye genuine nti na medim ho my susu home nti to susu na fasase si fie yes luxury hills estate and construction limited yes that's good omo he omo office ankasa wo ofanko kwano so okay but asase na so to main road ho no hospital junction ho no nice ti wo ye den wo ho wo na ye omo brand ambassador wo na ye the face of company no yes nti se who don't obi ba luxury hills and omo be business na nkoyi a ye hold you responsible me na ye meche me okay ntina me de mani makono minim say ya de papa na be boa ye nso okay babua sebi wo ma wo mu ni bie obo oba o sikasi si aba akoto ya no osi obo nso a wo nya no sa asase no kra no ne to ya ne din ene oba kwa kan ne fa number ntu bia no mo mfrew because say fa wo so na wo nya wo commission ti say wo nya business like e bi wi a o de betu bia omo hia sa asase na o betu susu ato hu gidie nti no omo mfre na omo nto mama no wo you know ye de betu bia ye be sorry a now nti kamena yemfa number no ntudwa from quarter plot to half and full okay and the form so come okay Belton say mommy you have really suffered just as some of us also finished polytechnic by selling in the traffic and and sometimes washing cars. God be with you. I love you. Solomon Boa said please ask her was she a Christian and which church? Say oh that's you a Christian. And I work for him. Me a Christian. Okay. My fa Jesus say me cry na maje nkwa. Me bomb pie but me nkwa sorry. Okay. I don't know nkwa sorry. I decided not to go. Why? Me makwa sorry akọ. Me kan sorry amakokokwa. Mfaso bi ani so mami. Nti menim say me come nkoto dwanim na bomb pie. Nyankopon otie me. Oh. Betie me. Yes. Mfaso ni asori no so. That's me. No meaning chire me. Me no. Chire so obi so tie. Me who say soften we nipa like me. Enti se na nyame fa no so se na Nyankopon so betimi afa me so aye bibi. Enti why say me go waste me time or asori dem na choka ne nyoma nsem bebre che na nansen so asofo nsem a aba no kra na put me off mo. Yes. Ti woni Nyankopon kasa sen. Hey. Se na wo ye no. Se na me bompaye de obeka bia hakra ya start say ye bompaye ye be hu nsenkyere ni nyame timi yusu kakra ye adwuma se bia I mean o bompaye obi wani hu noma me hu nyama fa me amankasa wo kire me kwa se menye sei me fa ha enante nkwa ha enye sei okay yes me wo kire me okay mami ami hu makwan o ye Christian but on kwa sorry okay this and me decide okay I feel na wasi ubo yes so nkwa so no bi baba e Christian no but onye church goer yes all right ti untu antu so dudu no tight no me di adoye me di birthday ena ka me bebusa no ko birthday mate se wo ya adoye e di adoye na wo ye me ya makunafo meto emo ne anwane sadi ni sanyo nyoma de me ho be so me unsanyo bia na ni botom kakra me wono me no wo mo chedi last year won say me catch us me ko orphanage home na me ko ya aduan na me no wo mu di ye but this year me ko che kunafo aduan yes so wo mo so need that's my tithe okay Jonathan Tete say mommy they will criticize you for nothing you are speaking the truth keep it up Asante Favor say mom please forget everything and go to church
Also forgetting Akwaso. Abdulaziz said, Mom, may God be with you. Ash Bowa said, we want the estate number now. Also, mupe number this is here. Okay. Chris said that the man is gone and nothing can be done about it. So the only advice is, please don't let anyone take your life out because nothing can be done when you die. We or say, your friend Bills, tell her even Jesus Christ was beaten up and crucified with no crime, so she should leave everything to God. Akwasi Kisi said, wow, that is my mom. I love her so much. Nana, tell her I love her. And I love her acting skills. Okay. I love you too. Nana Romeo, the woman get back pow. So what chinyam. Hey, I'm saying Ghana, you matter now. Hey, me ya yintia. Yes, oh yeah, public figure no. Yeah. Now, yes, now, oh yeah, sabi we dey kafra. Sa a chinyam bebrebe na mo wo no. Eya oha be na de mamo. Ebi mu say mamo waste pain. Wunyini a. We ababa wa de we okay. Okay. We the ball life eya ode, eya ofe. But wunyini a. Wunyini a. And problem be na de ba. Ema waste pain. Okay. And I feel so okotodwe. So wait ni na be si okotodwe na so. Nti ya na obre no gina. Ti se sia obre, se sia obre. Okay, me exercise. Okay. First no na me exercise. Na me hu say me brepa be na say me started say me yes and ama me Kenya no ga. That's good. Okay. E wa busua no mo na e nko a oledi obi ana. Me ma mu oni bio. Asa wona abo mu nyina de na waje. No ano no. Yes, e ba sa so amonam kroma be ma bi ehu obeso ofre o. E mama nini se bi eto de. Most of us have problem no. Oh, but yes, mo bro, unam obi ehu obeso no. So ya baba wa ne tisi sa na say obo jeans na wo taking in sana. I swear. Mama bi ehu anu o. Mama bi ehu so de otimi keka hye mi. Na tell me de me nya me say maba wa. Na bi na say so for life. Na me de be. Na no pray kra say won susu amfa ho. Na bi amedru go say. Na chewa ware ye ya say wa ka bibia unu ya ba chewa. Oh, wa hu me so. Ani we de. Me de to so. Okay. Yes. O status no. Yeah, me the status me de to Instagram ne YouTube gra. Okay. Okay. Dia na ba ka kira sister. Oh, nyame sha no. Mama na ware enye de. Amen. Amen. Enkoso entra wo da ma no. Ni video no na ma eye fe no. O say o be cambrofo. Oh, na eye fe de wa na o ne ma na ye na efe. Nti na ye say chewa aware we ne lesson be na wasua wo abrabom. O hwe chewa at this stage wa aware na e dey lesson na aware we e dey ama wo abrabom. Ama me lesson bebre se bibia nka achi. Okay. Me prepare ho aware gidigidi bo wa ko so no wasan ba so no wasan ne ka aware enyina no me se e ma yenya butre na bibia woni mere won se wo no wo Ghana de na nkoso na brabo o ware one day jai one day wa dana o set a record en kwa de me hu bi da entinka otna ha se yanko bedwindwinia wa ka minua no bewu na so nyame ma no so de no kwa brochire no won de onyankopon ayama no onya ne tipen so de amde bebo mo life enti machine bebre se meti we mini kru bet no wani da so ba wo de o kan ya na manfo nyini o se me ware se wo ni kunu no se de o ho penalty wona on pa na me na I decide okay me na me pay for now se ba de o move forward ba wo na say me na me pay for now nti si ano tonkrama mrantie ne mema nyina mrantie nka ho okay mema nti papa fo me pay mrantie ai nti dia na o ka kire mo wo de wa ka kire se de mo ha obium ka kire mo me say for now dia me dwene me ho okay hey di why singer chepa on ache ma ankomo we dey ka see so ano anye ne bibi ba why ache me boa ai ije fasi o ya bi shira nti ya ma happy belated birthday wati thank you ya me to nkwam na onya wakoma so bisade ma wo amen e de na esi wakoma so pa de na esi woni so pa pese eba ma wo nyoma bebre e bi eden nyoma bebre se se am me da so gina me na so a metimi koba no me pese me ye adwuma den me twa mu no etwam na metra hu se bibia nka achi se nkwa wo na hode wo ho a metimi aye se tama me hwa no na se me drum pempenso bia na wo senka me sida na se
me work companies bi ana me ye bibi emu odin a mantimi anye no me nso me da so tinkwa mu die nyaminti yeah metimi ayama na broso owo pe ene betwa so no correct ase wo nkwa dia o adi nyina bibi eni wakachi